Kebeli pun ipi bro, akan nika video kebentar ngan sebatai api itu kibom nang, kita naik kibom tip kumno wan apply ka domisal bat na yo ya kata ka domisal, kam tam ini kibag apply ini kam sipai mar ba kidon kam ya ka domisal, hamenta kapor kimpat don kam re kapor ba hilet mare kidon kam ya ka kapor ya ka domisal. Te yo an kata ka domisal kibun hai kali kumno wan apply le kumno na kim tip ren na apply.แต่kanนี่ก็วิดีโอมันตาได้งานช่วยทุกพี่กุมโนบันอัพไลน์ในยอบันอัพไลน์แต่งานนั้นเป็นอีบันเดกุมโนบันรีจิสตาร์กุมโนบันอัพไลน์แต่มาร์บากชิมพอร์บันยอยกาดูมิสายร์คำได้ใบยอเบ็ดโนหังตัวฮีแต่กาคำชิมพอร์ฮับอัพแต่งานช่วยเป็นอีงานช่วยบัตไตกับเว็บไซต์เอกจีนันคำเก็บได้กุมโนบันอัพไลน์ดูมิสายแต่บันยอกาดูมิสายร์เพื่อบันอัพไลน์ออนไลน์ada pinang hi pilak ban le hi nak mobile pandap submit dokumen kum tater ada kum pimnang phaban le seki cyber kinoi cyber ki bala ban pen apply phi te ban kong phaban le hakan website ko bakarteng makeedistrict.gov.in baro mo kaju hi hang nei hi pilak ban apply makeedistrict.gov.in dengan sabu ya kan ka link po description ru te anda pilak klik ikan ka link makeedistrict.gov.in ya kan website dia link dah pilak klik te kan mau pihak ban register soal di lara phi ko ban apply kadon hang ka option ban register lara pimpat dep register shua te bisa apply mau hab register shua te dalam phi dep register bisa login pada te ki documents ki badon kam tongin page ma nda phila play kan website pin here kham shapo ki don gijing batai te phila ban apply hang ka seal type certificate la don option hang mam seal type certificate ki jingnon kam ki documents kan no ka shimpor live host ni ki sto live host ni ba kala ban kham koloi kala ban kham slam ka shong kum khapor ma seal ka certificate permanent resident certificate income certificate certificate of armed police force paramilitary te ka domisal ka de ka certificate of armed police force paramilitary mo kan mau kane certificate of armed police ane paramilitary force mar kane kadon kam ha hagine ki armed police bat ki paramilitary force ki ba apply dan kam mari certificate senior resident to kita tanga dan kam ta ban batai phi fang kane ka certificate for armed/police and paramilitary force te ki egi documents ban apply ban submit pada la apply online ya kane te documents nang klik ne view te hang ne ada peni dokumen ba pihak ban submit ma mar pihak ban yo online de ya kata ka domisal ru tang masa print hi pada birth proof ka birth certificate residential proof epic kano phila bandon hi epic jong phi residential proof ban peni ba phi dei trace nong identity proof self parent guardian epic card jong no jonoro jong parent ade jong lade ne jong guardian identity proof caste proof lada phi dei ki st ma still tribe have upload ya kata ru education proof highest education proof only tangga kelas ke bawah itu dan supporting document which would state why AFC is required te kidon kam kata dokumen balai kidon kam te ya kan ne pada ban yo ban you pada phila ban upload da katu advertisement nande kapta sapersang ban ngampat ju apply ya kan ka domicile te tambahkan ne pada ban support balai kidon kam kata ka domicile pada pihak don kam kata dokumen balai kidon kam te pihak upload da katu phi screenshot sa upload da katu ba ba kidon kam ban apply nam ta kane ka kam cuba de jong SCGD screenshot da katu sa pha government servant proof don kam re tang ki badai ki hande ong mandatory on if stated in the application form that parent accept or government service tang ki mi pa badai government service mandatory only if belong to STSC tang nam tagi STSC dapat bahang ne kila da batai bahama te la pinang bon upload pinang ban edit kabiang bha kasuk bha phila ban le hi na mobile phone ru non kam ban pinang hi ban nal de the photograph must be properly cropped and uploaded crop bha edit bha ka photo ru katubang ka de long mai r4kb hadu 6kb maximum hapeng kita bada only color photo to be uploaded while filling in the application form color photo ma ka ada mention the document must be scanned properly hab scan bha while scanning epic scan both sides epic ru hab ailang both side upload as one PDF documents takadau pihak nang ban pen yabit lang haju dakaba shna PDF la hinang ban shna bit lang haka pen kala PDF yaitu artli gidur pen kala ka do jong PDF da kabiang if there are additional enclosure that you want to submit you can upload it in order enclosure da fi don biang bu ko ban upload filam upload kadon ka option order enclosure
The maximum size of PDF can be uploaded is 1 MB document. Therefore, by scanning documents, scan as 75 or 100 dpi. Te yakane ki PDF ru kediban ka size kede mde bantam ya ka CMB hapo ka CMB ben. Certificate is valid only for 1 year from the date of issue. Te ngan subatail pa ya ne namta kane ka domicile kidon kiba sisnem kala valid kala code kidon kiba pediang lada asnem la snem roma ka syong kat kom ki negi paramilitary forces. Kidon kiperlok kibalayo kalau ada dab asnem la snem dari claim object ya ima. Te ka syong kat kom ki yu tama melilai lada kidon kinang ipor hi lada kimtre epi katu ka domicile lada ka slam ro dari kan ipor hi ban apply da ka way bade. Mnak slide than kata te lada pius da ka barim lada pila don ro te kanang long hi de ka syong kat kom ki por kidon ba kimsha kalon ka ba sha to bun hi kiba sha hi. Then ladat mang tu pada te kadon kene ka option ma pa hang ne ka tho ba pa yang ni maximum service te kalan kan simpor ya ka sau pusan sngi lane dunai kata kan de tang ka maximum days la ban poi arteo lan poi life host ngi kan no ka syong kat kum ka jing peloi ki baterai ka kam ban penle kata ka domicile te nda pila yung tu pada phap klik apply ma klik nang ne apply te ye kan ka pat pada ba pin apply phap le hin na de namar bahang ne phaban register shell de ngada batai nakmat phaban register shell de pendap detail baro dan se login sal apna apply bahang ne phap don you login id password te ban yo kita phaban register shell de te phila ma register na po or register here la don ka option tu or register here tel da phim pat de pada phaban register temai yes upload ke dokumen Tela pi kwa ban persang ling ba ke mobile phone ke jong pi amna don kam than madale cyber te persang in mobile phone jong pi te kinero kan yo be online be ling ba ke email na ling ba nang nero kadon ga yu te phila ban yo te hang ne la don pa track application status kemut ba phila ban check kan lano kan yo ka yu kaslem kan no yu kan la yo em kam ta ter ka site wan be kam ta te la pi kwa ban apply nam ta kan ni kan domicile te persang ban na ikta gi bang ada batai gi documents ada batai lanang laba pinang ban ide dikido kumdo ban yu dalam nang sa page na YouTube ne nang nuro ban hikai pi kumdo ban penkala PDF dikido ban ide bah kum tata pia ban nang i tamo lada pi kwa ban apply hi nalade nang pada pia ban le sapo cyber bat pha eki ba kham nang te tangkan ni kan mau ka de apply online ka simpor maximum days 45 days kelaban kloi kelaban slam tang hitahi te kitu gibdon kam Terus ada kan mau kan misal kan kam hai kiba tap kam sipai te gitu kiba kwa tap kam sipai te persang lupa nom ta apply no khamsuk hadin te tang ni kulish bun